Aya gukorwo ananirira itanya ria kuhuranira giturwa kia utongoria wa bururi uyu hau kabere. No rita riri mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi onekete gukorwo eyumitie na akehariria wega guthie nginya muthie hari kambeni ciake cia upresident githurano-ini giukite. Mudavadi uria waniriirie thutha wa gucemania na ndundu ya athuri a ruriri rwa Baruya mucine gwake mwena wa Mululu Sabati kaunti-ini ya Vihiga. Amathingatite kumunyitirira hari thabari ino ya kumatha giturwa kia utongoria wa bururi uyu githurano-ini kia mwaka ukite. On my part, I take this opportunity to announce to you that I will contest for the President of the Republic of Kenya in 2022 elections. I therefore seek your views, guidance, and blessings. Mudavadi uria wari ngwataniro-ini ya NASA hindi ya githurano kihituku na iria yatongoragio na mutongoria wa ODM Raila Odinga ugite rita riri kiama giake kia ANC nikimuhete marua ma kurirukia bendera yake githurano-ini giukite noguo gutire mundu kana kindu kingimucokia na thutha. Watu watakufuata. Kitu wewe unatakana kufanya ni utoke uende nje. Tembelea hii makabila ingine. Musalia amekuwa vice president. Musalia huyu amekuwa deputy prime minister. Sasa hii guesswork tunasumbuana guesswork. Wacha tuwe kama lion. Lion ikifocus kumnyama, hata mnyama mwingine cross mbele, haitaki ime cross mbele, inataka tu ile. So lion yetu ni Musalia Mudavadi. Sisi wote Mungu alituweka katika eneo hii. Tupende tusipende. Sisi ni ndugu na dada. Itabidi tufanye kazi pamoja, tushirikiane ili tutembee pamoja. Ishaine ikuhe Mudavadi akoretwo anyitanĩire na mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, Gideon Moi wa KANU na Moses Wetangula wa Ford Kenya gutabania mĩcemanio ya mũingĩ kũndũ gũtiganĩte. Kũrĩ ona manĩrĩire mũbango wa kũũmba ũmwe wa kĩũteti mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Ũndũ ũrĩa ningĩ wonekete gũikia nja mutongoria wa ODM Raila Odinga na ũrĩa makoretwo hamwe kwa ihinda kĩũteti. Mudavadi, Weta, Kalonzo na Gideon Moi, kutoka sasa kuelekea mwaka ujao mpaka tuchukue serikali ya Kenya, tutakuwa kana kitu kimoja. Sasa mimi nataka mtuone hivi. Tutashikana. Vile tumesimama, tutabadilisha maisha ya Wakenya kwa njia ya manufaa. Tumeamini kwamba tutafanya kazi pamoja, na tumeamini kwamba ile badiliko ambayo itakuja kwa Kenya itatokea hapa. Girifuatara Kameme TV, Jitogomora Wagunya.